Okay mga kawaray, nandito tayo ngayon ulit. So guys, make sure mga kawaray, nakafollow kayo, nakalike kayo sa ating page, okay, para each either meron akong i-upload ng mga videos, so updated po kayo. Okay, salamat sa panonood guys mga kawaray. Dito lang tayo kay Warayman. Kapag tayo nagkaurusa, hanmulopyo nagtikang hais na ang humonhon. Kristyanismo nga aton tuluohon. Indarahan mga Kastila, kayan ira ungara na magsunod ang tinuod nga pagtuo. Sinirangan sama pagrayha kita, kalima kagatos katuig na anaton pagka-Kristiyano. Igtasigan pagampo ngan pagtuo, daygon hiya o Jesucristo nga nagtalwas hanaton mga sala. Pagselebrar han patron, kasal bunyag San Isidro ngan Pasko. Pirala ini nga simbolohan naton pagtuo, ngan pagampohan bugos nga simbahan. Sinirangan sama pagrayha kita, kalima kagatos katuig na at aton pagka-Kristiyano. Igtasigan pagampo ngan pagtuo, daygon hiya o Jesucristo nga nagtalwas hanaton mga sala. Bisan ano nga kakurian hanaton pag-agian, dirihini mauulangan pagampohan katawhan. Sinirangan sama pagrayha kita, kay lima kagatos katuig na anaton pagka-Kristiyano. Igtasigan pagampo ngan pagtuo, daygon hiya o Jesucristo nga nagtalwas hanaton mga sala. O daygon hiya o Jesucristo nga nagtalwas hanaton mga sala. Subscribe! Please subscribe! 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 Don't forget to subscribe!